Don ay ban IV. Henry Yedon. Henry na pediang kelum ya paro kibawan haga ni kapor baik Sekretari jangka parti, sekretari jangka ronpor circle mbak family Lese sibuk dan ada kison kiri baru aron kam yang kendo dan kidong kini kiyo kidomi minta iPod sibuk dan iPod mata kan sim yang kapon mungkin ya kapon dan kan tak lebih nama dengan sam benda dengan gigi sam skin yang benda benyau nyau yang kini kitin dibagi sam atau apa pi tengis kuah abanya tu hak ni kapon bagi ikam kiba ngile na tempat ka roy kapar apo ka konsumsi hi berok kawai kini kisni kipor kibalada haki social media kaba ngi jupelat apa ke kam kaba gile le na kamta kasnong kathau na kamta ka konsumsi hi berok kawai kacing angut kacuma kacing angut kejopi kari keju kathong kajungi kalong benwara ya ka roy kapan hapo ka konsumsi hapo ka snong ka thau di paro kawai but ngiju ya trelang ampe ta manta ampe na no basta berkacing ya trelang kajungi lagi don kanu ka skim ka bangi ai kanu ka jing sam skim ka bangi ai ngiju ai ha ka bashit ha ka bashai kata kadai ka bagi julek na kapor siya kapor but ndai tang kata PE yang ikam kaba fi mata sinye sakhe mo kata ka skim ka bagi ai umde mengikut tang kata ka sampir umde mengikut tang kata ka sam pisa envelope mo sam pisa sa kilo yung sem ki badai badyo ko ka jirap na tamta ka ki ndai ka kata Henry ka skim ka jungi kalau na tamta ka snong ka thao kita di bawah komentar singi yo beli ya di committee hall ya ki school ya ki manan le kai ya ki checking ya keja ya ki footpath ki bai ki ba snong ka thao ki nongkam ki purba ki kam ki bangile hapo ka konsumsi hi barokoi na kwa banye tu ipi tam hapo mata sini kacing ai jungi ya ketika ambil skim lagi kain berkatin berkapisah kalau hadap prapungun tanda kini ki sauteli kisun lagi kain apo si konsumsi si snem nyimduna ya ka sanspa teli kilong yin kimi sampai ke skim nyimduna ya ka sanspa teli kata dekan nak skim bagi babon ba kibangi yarap dakabor nakapala cuma kabakat kabangado tang nakaskim kumut kita kidibit ya kitin kibadibit yo bat ya kipisa sya kilong sa kumbang ong mene lari kisol dan kinokam makikam kunit kinokam menyekedo ndai bangaladap te kane ngan leno ngan syong ngan kedo na tempat jopi kadin bangi lapule ya kane ingin IT ya kini tim kibangi labu habar tum juru ya kini envelope kibangin sasam mentah tiswa mengan berikut ya kini kejikren ha kini kebor ke pemenda ngakwa yang isnong kithau kibaper boy se don kijing kulan ki jungi berkecing kuat ke jopi ki berpak ya ki baru memorandum ki application ki palayo prian but don ki mempat ya kata ngati don ki palayo but don ki mempat kito ki mempat wat sutu bakla ba piong bangin ketat dan ingin ai nak ketat jopi ndai ko kata ngala keren nado punya basdang kamdei ke besuk ben ai sisnai Riyan tu kiba patyo. Ginang sakut don kiba ngihap ay committee hall. Kita kisong ginang sakut don kiba hap prepare ki school. Don kita kam ki footpath footbridge ki way kita kam tambun. Ngisu tu ya ta. Henry.
Henry wan sutu bakla mapi kino ilam bagi kentai na kentang itu pin ngi ken maulud ngalalum ni meeting hangne po wakajihi hakison paper ya unit paper ya kecington kam itu pin ngalalis lu tambah soba penyesanya baka tu kecingnya kedua kejungi itu kecinon kam kejumpi hakoi kasni kumba kini kiwe kisnom kilayo apa dia piru pinyayo sakoi kwa penyetu di pihak ni kapwa hoy na kale kejungi nyisam ikiskim nyipli ikiskim paper Henry kibun pak kibagi ngidang don kata keciksa kecing angnut kejungi kubalong kasurok nangni napo wakaji siapo ranikon katuru nakwa menyitu ipi ndai mangasong kleti na kapor na kalem ngaru ngayai putin bagi kerman scam hakui kasi kecing angnut kejunga kejungpi kan saulong hakui kapor kecing angnut kejungi bejo kasurok na wakaji siapo nong tengah siapo nong mal siapo mo tama hari katuru kador kecing kumbak kinong sosnong kilatip ndai banga kemlum kemang ngalalum berkinong ilam snong turu magidon ya kecinge bangi padyo ya si napo kate sosial ban IT sapindi kumbangi kwa lagi yo untuk kramongin perung ya ka skimpi ang jiswa katur ginang saput